pokazati svim našim gostima grada i svim našim gostima naše zemlje. Neće ostati samo u Zagrebu. Namijenili smo prenijeti jedan dio te emocije, ali bih rekla i kvalitete za humanitarnu akciju. Mi smo sada u razvoju ideja kome i na koji način će Zagreb Auto Show i gradonačelnik grada Zagreba donirati jedan dio iznosa koje ćemo ostvariti iz prihoda od ulaznica. A isto tako, htjela bih vas informirati da ne samo da mi ovdje iz grada i sa Zagrebačkog Velesajma živimo i dišemo Auto Show. Tu su svi naši kolege, odnosno moji kolege voditelji podružnice Zagrebačkog holdinga. S nama je danas članica uprave u svojstvu predsjednice uprave, predsjednice Spriječana, ja to znam da bi rado voljela biti s nama, pa ću izreći ono što je uistinu i cijeli naš holdinški projekt. Zagrebački holding slavi 10. godišnjicu ove godine. Mi ju slavimo radno. Moji kolege iz Zagrebačkog cesta, iz Zagreb Parkinga, iz Zrinjevca, iz Čistoće, na dnevnoj bazi su s nama. Prostor Zagrebačkog Velesajma pretvara se u sasvim jedan drugi prostor. Ja se nadam i vjerujem da ćete se iznenaditi i uistinu mi smo dali sa ove strane kao organizatori u proširenom smislu i sa gradom i sa holdingom od nas najbolje što možemo. Izlagači su dali od sebe najbolje što mogu. 30-ak premijera, 3 vicepremijere, jedan koncept već sada znamo da dolazi u Zagreb. Ovo su nepotpuni podaci 60 dana prije salona. Ono što bih ja zamolila sa, evo, uistinu onako od srca, molim kolege novinare, ne samo naše Huanovce koji su imali prilike osjetiti prethodne auto šove, nego uistinu i mlađe kolege, želimo se zaraziti ovom našom emocijom i molim vas da pronesete glas o projektu koji je uistinu vrijedan i svake pažnje i dostojanstva jednog velikog grada, velike metropole koji se Zagreb sa svim svojim projektima koje evo na kraju u prethodnici priznanju turističke zajednice i Martina pomogla, uistinu se pretvara u jednu poželjnu destinaciju. Mi bismo svi zajedno željeli da ovakva jedna lijepa priča bude zastupljena sve ove dane na novinskim i na TV i na svim ostalim kanalima komunikacije. I evo, pozivam vas i vas kao kolegu novinare da i vi napravite svoje premijere na